Radio Indeks vam predstavlja. Dolaze i zavare nam šahtove, ulice promenit će ime, opet se karusi sve okreće, al sa zapada nam stiže važan gost. Medvedev u Beogradu, a u prošlo doba takve privilegije nije imao slova. I Bajden u Beogradu posjetio vladu, preko Savskog mosta jedino si tada mogao prići gradu. Medvedev u Beogradu, Rusi kredit daju, zadužit će nam unuke, zašto janje pa ni maju. I Bajden u Beogradu, vanredno je stanje, preko Savskog mosta ne može se lako, pašće novo pranje, pašće novo pranje. Ja tu ne bi ništa dirao. Više dobre muzike. Radio Indeks.